27000 сомон дути гуфтам кайфи даст соска 97 сол мотор простой бензини холӣ кондиционердор я сола уҷад утилизация дорад дискачакош нигоҳ кунед гарани мошинча да зеб дад транзит тайёр 27000 сомон свети папирус бачаё ча нархи дастрас гуфтагиаша бо савдо дора харидоро боша марамат навора то охира бо диққат тамошо кунед аки мотор простой камрасхода бо бензини холӣ мошоалло ана ба фикр мекунам санишан кор мекунам мошинаш зурай метонен биёен ай пеш мошина қабул кунед ина види қафош баъзе деталош аҳамият додастам родной краска нигоҳ кунед нежашо нигоҳ кунед ранге ки родной краска ира ҷои бахаб кардем созак тофтисай дарои пеш электропакет механика ина марамат салони мошина бензини холиш кунсай ки мошин мошоалло марамат лайкора бизанен агар махкултон шуда боша хаяка ин мошино каси кай кардаги боша медонам гашон зурай ай астраҷиби дигару дах малои мер марамат лайкора бизанен номеро акам се нихтар аҳамиятен биҷихен номеро акам мебуроя занг занен варианти алиш нест фақат фурӯш арзон мешава алиш намешава раҳмат барои диққататон касе чи мошини фурӯшуда то соати 11 шаба миҷадем биёра 125000 сомон Kia Optima ҳастай любител бисёро мекунанд комплектатсияи фулуш 2016 камай бисёро медонанд 100,000 ам парстам 90,000 110,000 хеле састани хеле комплектатсия камай бо диққат гӯш мекунем 2016 мотор 2.4 бензини холӣ 130,000 мил пробег дорад 125000 сомон мега бо муомила дорад саб сафед сафеди трох компонент номеро падарка дамо танёвка дамо уҷад утилизация дорад кондиционер ях дарои пеш бесключовой панорама нигоҳ кунед заводской старт-стоп мақсад ба инҷа заводид мешавад дальше мерем ба ча чӣ дорад дарои пеш бесключовой ана дальше ина види қафош задни камера дорад партроник дорад панорама гуфтем бесключовой чехолро нигоҳ кунем полик чехол ҳама ин чизоша мо гирифтагем ин света худат вибр кардиан свети бежуи ширгит мультирул обогрев рул обогрев сидени абдув ана климат-контрол любой ҷош кор мекунам мошоалло мошинаш зурай харидоро боша марҳамат лайкора жилет накунен ҳам дидем ки нархш дар мақсад арзанда лайкора бизен агар ки арзанда набошад дар комментария нависем бо фикри шуморо мехонем бачаё состоянии салонаш мега ки чӣ хеле состоянии мошин Opel Astra Ashka солаш 2008 моторш 1.8 турбо мега соҳибаш бензин ҳуҷҷати солона дора утил дора нархи 63000 сомон 4 баллонша нав задагӣ кузуфуш тоза ягон хӯрушдагӣ ягон задагӣ нест дар кузуфуш биёед ба устоотон мошина қабул кунед мошинчаи тоза мегиред 63000 сомон ки ай ҳаме 60 болои ай 70 ам болои мошино нархушон авшикош тоза ҷа прасаи салон лата чехол кашдагӣ полик болош то тоза мотору коробкаҷа соҳибш мега 100% гарантиш қатӣ дута оинаи пеш электропакет мультирули ду тарафа коробка механик климат контрол кондиционериш ях пробег 469000 2008 радной пробег хича як кам пам кадагӣ нестанд нашод коробка моторушам 100% мега гарантиш мошин таб тайёра ки ба устои бӯл проверка када харидориш кунед номерош аписан видео дамонум занг зане савдо кунед як мошинчаи чиста молодёжни омада 2112 бародари азиз мошин 2006 солаи объёмаш 1.6 газ бензин қатӣ мегардад камбудиш инами лабавоиш кафидагиай тамом дига мега камбуди мошин надора 4 баллонш навай бародари азиз хоматаки мошин ростай ягон ҷош кандагию хӯрошидагию задагӣ надора инами спойлершам камтара кафидагӣ будай тамом ҳамиқа камбуди ма дидам нархиш нархи дастрасай 20000 сомон ина кадоме барои худаш харидания даст рост кардания ё ки исуси гаштания ина мошинои беҳтарин обшивкош нав салониш латай чехолиш кашидагиай болошам тозааки хушрӯай мошина чиста нахадуай мошин ҳама ҷошда мотору коробкашда гарантия электропакет оинаш коробкаш механик бародари азиз 4 оинаш электропакетай бародари азиз ҳама ҷош кор мекуна ина биёен мошина бибинед варианти хубай
қоматаки мошин роста ба нархиш арзанда 20000 мега ягон сумак бо арзона мешава. ҳуҷҷатҳои солонаш ҳам ҳаста, утилизатсия ҳам дора. Хулоса мошин расход ник надора, мегири фақат ҳай мекунӣ. Занг занед. Hyundai Харо, як Hyundai тоза аг омада пешмон, ҳами комплектатсияи фули фулуш инам хали мешава. Мошин 2011 сола, объёмаш ди бензин корейский. Панорама дора, ҳуҷҷати солона дора, тонировка дора, утилизатсия дора, 4 баллон нав, отпечаток палец бародари азиз ҳар ду пара безключевой доступ. 4 баллон нав, дискачҳои беҳтарин. Мошин нархиш нархи зура. 95000 сомониш меган, бо савдора мешава. Қоматакиш роста. Цветчам цвети гарени хушрӯа, ами санатода яке цветои хушрӯши намия. Чиркбардора да. Анак дарунша бибинед. Обшивко нав, иҷо глянс, обогрев сидени шаст, электропакет, кожаный салон, кожара бинед, пачка, чехолиш кашидаги, чехолои қиматак. Даруниш гарени тозаака я бор ниё кунед, даже химчистка намекуниша. Мошин тайёрай барои хариду фурӯш. Болош панорамаи калон. Ниё кунед. Электропакет ҳар чори оина ба кавоёш ҷамъ мешаванд. Сидениё лифт ҳар ду тараф, коробкаш автомат, обогрев, охлаждени сидени шастай, старт стоп шастай, монитори калони заводской, камераи ақиб, мултирул бародари азиз. Баъд мошин бисёр гаштагӣ нестай. 154000 километр. Ина биёен бибинен мошина, любой намуд проверка кунен, баъд харидориш кунен. Ҳамин мошин да камбудӣ ёфтӣ, минусш мекунад. 2 баровар минус мекунад. Ҳамин 1000 сум да камбудӣ ёфтӣ, 2000 минус мерава. Мошин хулоса мошини тозаакай, моториш инамҷа кондитсионериш гиронай, ба кондитсионери гирон соат бари кор кардистай. Занг занен, гарени мошин тозаакай. Саломат бошед. Camry 5 2015 сол, мошин японкай гибрид. Ҳами гибриду мотору коробкаву хадавойда гарантияи 1000%. Нархиш 169000 сомон. Мошин гарени арзанда, ман ҳамҷа диде тамшаку, слишком тозаакай. Ина мошинои тозае мегем биёем бибинему. Вообще ами кашокаш зиёдӣ накарда бихаремша пеши усто ба усто нагардем. Ин ҳам хали мошина. Бародари азиз, гибрид, мотор, коробка гарения. Бародари азиз, анак ниё кунед. Қоматакиш рост. Ҳуҷҷатош 2 моҳ дора, утилизатсия дора. 4 баллониш нав, обшивко идеальни, салониш кожния, бо кожа буда, лата нестай кожа. Болошам тоза хушрӯа. Ина безключевой доступш ҳаст, электропакет ҳар чори оина, сидениё лифт, коробкаш автомат, монитори калон, старт стоп, мултирул, кондитсионериш кор кардиста, ях 85900 километр меган родной пробегша. Ина мошинчаи тоза, мошинчае ки мегири без проблем ни, фақат ҳайш мекунӣ. 169000 меган, мошин гарени арзанда. Барои ки хали тозаакша, ҳам миёян пеши мо бисёр мебиёян, яке аз состоянияи беҳтаринаш ина меама дидам. Бо биёин хитон устодтон қади бибинед, баъд харидориш кунед, пишаймон намешина ин мошин. Занг занед. BMW F10 2012 сол, мошин объёмаш дизелай корейка. Баъд состоянии мошин айрӯи миллион аюш халақ палақ задагиё титпитош нестай. Гарени мошинчаи тозаакай. Ами ҳамаи нами линияош ҳам мебинӣ, ами зазорош ҳам мебинӣ, чотка шиштагӣ ҳам бародари азиз. Ин ҳам ҷакш камтар агар царапи надошта ҳам бампериш тамом. Дига ягон камбудӣ мошина мега надора. Круговой партроникиш ҳастай, мотору коробкаву хадавойда гарантиятон метан. Баъд тонировкаш қати ҳуҷҷатош ягон 2 моҳ 3 моҳи дига мондагия, 4 баллониш нав, утилизатсиярам дора. Даруноша бинед. Обшивко просто идеальния, салониш кожния, кожара бинед, пачка, чехолиш кашидагия, обогрев сидени ақибшам ҳастай, болош люк дора. Бакавоиш Бетман бародари азиз, электропакет ҳар чори оина, сохранени сидениё лифт, коробкаш автомат, се режими вождени дора, автохолчам ҳастай, монитори калон, старт стоп, климат контрол, обогрев сидени, кондитсионериш ях, мултирул бародари азиз. 195000 километр мошин гаштагия, проектсия да лабавоишам ҳастай. Хулоса мошинчаи гарени тозаакай, ака одами ба муомилаи бо қатид ягон сум савдора мекуна. Биёен мошинчаро бибинед, гарени хушрӯакай. Занг занед. Toyota Camry 2011 SK мотори 2.5. ҳуҷҷатҳои солонаш, тонировкаш то моҳи августа охирша дора. Нархиш 119000 сомон. Ина маҳрамат любителои SK-и тоза. Бо светиш мокри аст, валай ҳама свети багати, 4 та баллон нав, дискачакҳои SK, кузуфиш тоза, нозада. Спойлер ҳаст. Ина маҳрамат мошини нозадаи тозаи қаду қоматиш рост мефуротона. Ина SK тозая, я муқом хушрӯакае ки
мотору коробкаша соҳиб мега 100% гарантиш хатин. Папшифо тозаг, электропакет, салон лата, поликош ҳаст, болош топ тозаг, люк. 4 та ойнаш электропакет, сиденьё, лифт. Мультирули ду тарафа, коробка автомат, климат-контрол, кондиционериш, ях, монитори заводской, задни камера. Пробег 250,000, 51,000. Винкоча зани бини бародаро, мошинчаи нозадаи тоза, СК. Мотори диним хати 119,000 сомон бо савдо муомила мешава. Номерош аписам видеода мемонам. Занг зане савдо куне ба устодатон бе ба дили пур мошин тоза қабул куне. Саломат боше. Opel Astra F Caravan солиш 1995, моториш 1.6, ҳуҷҷатҳои солонаш буд шудаги утили холӣ дорад. Нархиш 30,000 сомон. Чашка пеш хафош соҳибиш мега на пусидаги дорад, на варид. 4 балониш ягон 90%, кузуфиш тоза, ба дили пур, нашод коробка, моториш соҳибиш мега 100% гарантиш хати. Бо ягон симдига савдо муомила мешава. Афшгош тозак, инҷа процесс салон, лата чихол кашидаги, холик болош топ тозак, люк, бо подсвети чихолиш будай болош. Ҷошам тозак, ҷа простой, рулш, коробка механик, климат контрол, печкаш кор мекунам, магнитофониш, пробегшам, аписам видеода менависонем. Солиш 1995, бо гази евро 4 задаги бидай. Нашод мотору коробкаш соҳибиш мега 100% гарантиш хати. ба устодатон биёед проверка карда харидориш кунед. 30,000 сомон бо савдо мешава. Саломат бошед. Hyundai Sonata солиш 2010. Авиамотори мошин ду сборкаи Корея. Нигоҳ кунем бардарон. нархи мошина 86,000 сомон меган, дига савдо намешавад. марамат ба устодатон биёед, ба дилпури бисанҷед, харидорӣ кунед. без ключҳои доступш аст. балонош дар ҳолати миёна. марамат видеохиб мошин. парктроник дора, задни камера дора. ҳолати салонша мебинем. без ключҳои доступ. боковой ҷамъ мешавад. лифт сидения, экорежим, мультирули ду тарафа, 239,000 км пробегаш, старт-стоп, климат контрол, монитор ҳаст. салон кожа, поличхол дора. ҳолати яхибаш, абагрев сидени дора. потолоксиё. нархи мошин бардаро 86,000 сомон, дига савдо намешавад. марамат биёед, ба устодатон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. Mercedes-Benz C-класс 211 кузов. авиамотори мошин 3.5-6 силиндра. солиш 2007, 11 моҳа. сборкаи халиҷаи мошин бардаро. нархи арзон 69,000 сомон. ҳуҷҷатҳо моҳи ноябр буд мешавад. видеохибаш, парктронико ҳаст. марамат ба устодатон биёед, ба дилпури санҷед, харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон медиҳем. салон кожа, полик чихол дора. ҳолати пеш, люкш аст. круиз контрол дора, лифт сидения, памяти сидения. мультирули ду тарафа, 272,000 км пробеги мошин, климат контрол, 4 актив, режим вождения. бародаро, нархи мошин, комплектация элеганс 69,000 сомон. марамат биёед, ба устодатон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. Toyota Land Cruiser Prado солиш 2008. авиамотори мошин 2.7, 4 силиндра. сборкаи Европа. срочно фурӯхта мешавад 127,000 сомон. марамат бардаро, ба устодатон биёед, ба дилпури бисанҷед, харидорӣ кунед. тонировкаш солона. видеохиб мошин. задни камераш аст.
ҳолати салонашро нишон медиҳем. Марамад. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. Климат контроли ақиб дора. Полик чухол дора. ҳолати пешаш. Пардаро мониторш ҳаст, климат контрол. Бензин, газ. Варианти алиши ягон электромобил боша пешниҳод кунед. Нархи мошини 127 000 сомон мегӯянд. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Toyota Land Cruiser 200. объем мотори мошин 4.7 8 цилиндра. Нигоҳ кунем бардоро. номерош падарка. Тонировка техосмотри соли 2026 буд мешавад. балонош дар ҳолати хуб. марамат бардаро видеоақиби мошин солиш 2008 4 моҳай, рестайлинги соли 2018 20 кардагӣ. ба устодтон биёед баъди пули мошинчара санҷед харидорӣ кунед. ҳолати салонашро нишон медиҳем. марамат. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. салонашро бинед. ромбикай, чухол, полик ҳамаш ҳаст. сеюм рядам дора. кондитсионер ях кор мекунад. мошинчашона хушрӯи бар нигоҳ мекардия. охир ба усто биёед баъди пули санҷед харидорӣ кунед. дронашам вердил кашидаги старт стоп 160 000 пробеги мошин, километра, кондитсионер ях кор мекунад. нархи мошина бардаро 275 000 сомон мегӯянд. марамат биёед ба устодтон бинед, санҷед харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. Mercedes-Benz GLE солиш 2018. объем мотори мошин 3.5 6 цилиндра. нигоҳ кунем бардоро. 360 градус камера. парктронико ҳаст. балонош дар ҳолати хуб. тонировка техосмотр дорад. 4 дар без ключевой доступ. люкш ҳаст. марамат бардаро видеоақиби мошин. ба устодтон биёед баъди пули мошинчара санҷед харидорӣ кунед. пробегш беҳад кам. бо нишон медиҳем. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. датчик слипер зон. лифт сидения, память сидения, акустикаи мошин харман кардун. боковой ҷамъ мешавад. винкоди мошин. обогрев руль, мультирули дутарафа, липсток дора бардаро. пробегша бинед 57 000 километр, яъне 35 000 мил. ҳолати дрон, режимои мошин бардаро. климат контрол, обогрев сидения, старт стоп, монитори калон. ҳуҷҷатош бардаро моҳи сентябр буд мешавад. нархи мошин бардаро 390 000 сомон. лайка фаромӯш накунед. Kia Can 100. объем мотори мошин бардаро 5-8 цилиндра. нигоҳ кунем бардаро. парктроникош ҳаст. камераи пешам дора. панорама дора. безключевой доступ 4 дараш. марамат бардаро видеоақиби мошин. бардаро и Kia Can нест. Can 100 объем моториш 5-8 цилиндра. бубинем бардаро ҳолати салонашро нишон медиҳем. марамат. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. шторка дора бардаро. акустикаш лексикон. обогрев сидения бардаро. климат контрол, лифт сидения, мультимедиа контрол мешавад бардаро. датчик слипер зон. боковой ҷамъ мешавад. лифт сидения, обогрев охлаждения. винкоди мошин, сборкаи Америка, техпаспорт 2015. датчик полоса бардаро. полоса капак, мультирули дутарафа, круиз контрол, 179 000 мил пробеги мошин. бубинем бардаро автоход, режим вожден дора. ручник электронӣ, старт стоп, климат контрол, монитори калон. нархи мошин бардаро
105000 сомон. Лайка фаромӯш накунед. Электромобил Ionio Plus. Солош 2023 запас ход 510 км. Пробег 6000. Тонировка техосмотрш моҳи апрели соли 2026 буд мешавад. Балнош дар ҳолати хуб. Парктроникош ҳаст, задни камераш ҳаст. Бибинем бардаро. ҳолати салоншо нишон медиҳем, марамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. Кондитсионерш кор мекунад. Полик чехол дора. Мультирули дутарафа. Монитори калон, кондитсионер ҳаст. 8000 пробеги мошина. Марамат биёин ба устодтон бибинед, харидорӣ кунед. ҳуҷҷатош моҳи апрели соли 2026 буд меша. Лайкоро фаромӯш накунед. Lexus RX. Авиомотори мошин 3.5 цилиндра. Техпаспорт 2015. Мошин вагон. Нигоҳ кунед бардаро. ҳуҷҷатҳо, тонировка техосмотр солона. Бално 4 тонал. Парктроникош ҳаст. Безключовой доступ дора, люк дора. Марамат бардаро. Нархи мошина 215000 сомон мегӯяд. Ба устодтон биёин, ба дилпари санҷен, харидорӣ кунед. Задни камераш ҳаст. ҳолати салоншо нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. Салон кожа. Безключовой доступ, дашт слепер зон. Бардаро боковош ҷамъ мешавад, ҳами сидения. Айрӯи винкод мошинро зада мегӯянд, бо винкодша бинед бардаро. Мультирули дутарафа, круиз контроль. 192000 мил пробеги мошин, кондитсионерш кор мекунад, старт стоп. Обогрев охлаждения 4WD, ҷойстик дора. Бародаро. Нархи мошин. $215,000 сомон. Лайка фаромӯш накунед ва саҳифа обуна шавед. BMW F10 срочно фурӯхта мешавад. Нархи дастрас, нархи арзон. Успед кунед. Авиомотори мошин D дизел. Сборкаи Корея, солиш 2014. Парктроникош ҳаст. Ранги сафед. Тонировка техосмотрш моҳи октябр буд мешавад. 4 дар безключовой доступ. Парктроникои мошин ҳаста. Марҳамат бардаро, бибинед ва устодтон бисанҷед, харидорӣ кунед. Видео ахиб мошин бардаро. Задни камераш ҳаст. Мошинча беҳад тоза, беҳад хушрӯ. Бо ба устод биёем бардаро, бибинед. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. Обогрев сидения ахибаш ҳаст. Салон кожа дар беҳтарин ҳолат. Полик дора. ҳолати пешаш. Боковой ҷамъ мешавад, ҳами сидения, лифт сидения. 2014 тоза. бибинед обогрев рул. Проексия дора мошин. Рули М дора. Пробег 213000 км. Се режим вождения, автохол, ҷойстик. Обогрев сидения, климат контроль, кондитсионер як кор мекунад бардаро. Старт стоп, автостоп, мониторш ҳаст. Нархи мошин бародаро 149000 сомон. Нархи арзон, нархи дастрас. Успед кунед, биёед харидорӣ кунед. Лайка фаромӯш накунед. Opel Astra H. Солош 2006. Авиомотори мошин 1.6 Twin Port. Нигоҳ кунед бардаро. Тонировка дора. моҳи август тонировкаш буд мешавад. Балнош дар ҳолати миёна. Марамат бардаро. Видео ахиб мошин. ба устодтон биёед, ба дилпари санҷед, харидорӣ кунед. ҳолати салоншо нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. Полик чехол дора. ҳолати пешаш. Кондитсионерш кор мекунад, механикаи бардаро. Пробеги 23000 км. Мультирули дутарафа дора. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. На бардаро дарнат дистин.
нархи мошин бародаро 66000 сомон камтар муомила дорад. Бисёр не лайка фаромӯш накунед. Мерседес сечка солаш 1999. Объем мотори мошин 2.8 6 силиндра. Нигоҳ кунем бардаро. Тонировка техас мотор дора. Номеро падарка. Комплектация мошин спорт. Балнош дар ҳолати хуб. Марамат бардаро видеоактив мошин. Задний камераш аст. Ма устодтон биёен баъди бисанҷоен харидорӣ кунем. ҳолати салоншон нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин. ҳолати пешаш. Лифт сидения дора бардаро. Круиз контроль дора. 324000 пробеги мошина. Обогрев сидения ҳаст. Кондиционер дора. Скофаҷовник дора. хайдирини мошина дестем бардаро. нархи мошина 80000 сомон меган, камтарак муомила дорад. Объем мотор 2.8 6 силиндра. Лайкро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед. Toyota Land Cruiser. Объем мотори мошин 4.7 8 силиндра. номерои мошин падарка. бибинем бардаро. ҳуҷҷатош як 7 моҳи дигар мондагӣ люк дорад. Переделкаи 300 кардагиам бардаро. Мошин халиҷаи солаш 2008. Бесключовой доступ дора. Парктроникош аст. Марамат ба устодтон биёен баъди бисанҷоен харидорӣ кунем. GXR. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин бардаро. серияда бесключовой доступ. рулша бинем бардаро. 216 000 км пробеги мошин. Монитори Android. International Cruiser 10 бурем. Климат контроль. Старт-стоп дора. нархи мошина бардаро 229000 сомон меган. марамат биёен ба устодтон бинен санҷоен харидорӣ кунем. лайкро фаромӯш накунед.